saa cia bilingi wa mauvo. Watindata musese mwendo kalibu ndini wa mesa ya bilingi wa mauvo mwendoni wa saa umwe na nusu muthenyani umuthi ula ni muthenyani wa wathandatu wa matuku miongo ili na monza wa mwai wa kana mwaka ni ngili ile miongo ili na inanyeni tawamasi wa kitaka na uloku ningili ya mauvo kwanza ya meko ni Sharon Dinda ani ya mwe kati wa mauvo ala tukumbanesie. Ala tukumbanesie ni vamwena Andumbe wa miongo monza ni matito ni mathayo kumana na mbua mbingi la yende kukusiwa kuwenendi kauntini ya Masaku mayende kamesu vyane na meisho ya kiwu. Asi kuendeka masuvia siana siosi ikalike masilangani ku alame vakuve na meisho ya kiwu mayende kama dhame kwa mituki. Silikali ya kaunti ya Masaku kuendeka isevyo malelu na site na wa maingi mamo kwa nangwa ni mbwela yende isio ni kivadhukanyo. Na muyumbe wa kaiti Joshua Kimilu kwenda silikali lene ivadhi ya kaunti ya Makueni ilovia mbianusi ya kwa kamalelu wa yasi ya maingi tamadhuku muno. Bilingi wa mauvo. Ni na udho chengi tunengeo wa kuyulua mauvo mbaitu kwa Islamu tanda wa Facebook ni Motongoi TV peji ya kwa ni masikitaka kana otoandike otomani mkuvi kwa Isla ile itatu kenda imwe itano kumana na mbua mbingela yende na ukose wa andumbe wa miongo mwanza ni maminete utiwa nidhayo vandi ya Kenya yu enende kaunti ni ya Masaku ni makulu mesuwe muno na kubeta isione ilasi na muisio witano ni kumakwe mwandiki munene wa kaunti ya Masaku na kitale James Moya ula walesi ya kana silikali ni kita mawala ni umaku tethesi andwala makunikite ni mbua ni uneni ula wa kwa chomba uniwe ndongo ya ala ainge mugeni ya kaunti ya Masaku Nicholas Nsioka avala nake wakulia enende maike 10 ya kithangathi malelo ni mwandiki wa mavoku makaunti ni ya Masaku Daniel Mongela etuelesi ambeange. Dr. Muyanda mukindane na andiki mama uvo ni walesekana silikali ya kaunti ya Masaku niende na kuekia mawale ni onde maudhukumi makutangi ya andwala makunikite ni mbua uvindani unda unya uitano kwa asiai na ene ndheangi kusuvia siana sikathi musini na andu kumana na mutu wa ukila mbusi vindani la kwena mbua nikienda kutangi ya mathayo. Ngwewe ni ngavana witu etwethitwe na incidents ya na undu mona. Our governor were on the ground and leaded rescue teams na as a result tukaokoa maisha mandu aingi muno na indi chawetanikana andu maitu methe me warned tafadhali vala wona kiwu chambia kwimba usini ndukatate kukiluka usu carelessly na ukona uteshua tafadhali kaboka koma ngaliko ila uwe kuliko kuhatarisha maisha mako na indi kila kingi ni alama tuye pakuve na mbusi tafadhali muikatwae indo cienyu pakuve na mbusi izu kana inywe ende muthi pakuve na mbusi izu ketumi nundu kiwu kula kekuma kutonya kuwa ngale cia yulu kiwu ugeza windu kachuso iyo sene na kuyazia kuimbua kwa upa danger onemwe kuma yukuendea nambe twithiwe twisi kana silikali ni nenganie meteorology ni nenganie onyo ya kana vena a very high likelihood ya mbua ino kuendea for the next probably even a month kuma umundi kwao no seo ndo maito twisubiane na kiguki wevindani unake ndongo yala ingi mungeni akaunti ya Masaku Nicholas Nzioka ni wakulia ene ndi alama yilete sindu mitauni ya uvetilia kiuki koma vete na kweka ulinda mitawe swila kutuma kiuki silama lelu ni na kuwete wanangi komunene wengenda unyaukani kwa ene ndi alama na mutu wa ukua kithangathi malelu ni maumano na mutu osu nalisekana kuungula kwa kithangathi lelu ni kukutumite malelu manangika na maundu mandamuka kuendea na ukukoneka muno especially akui alame ukua kithangathi tukuwe ikithangathi kula kwa ile tweke usemba kula kuunde wa lelo olelo ile tutemie tukathio kulia muthanga na tuikulia twikito form galleys na sio galleys isu nisio sio kweta kiwe kisembete kikakuasiana situ uwa kuima kithangathi twimoputu into notice tumuye kana kithangathi tuikua kulelo twikua ko ya usini kula kithangathi kethwa alange na mekuilela structures ulwa mitao ya kukua kiwu kecha storm water na mo neto mukolia kwa ndaya mumye structures isu nikenda kiwiki yake isela lamine kana kiyake isela kula kitaile kiisela kula mitao myake
Daniel Mwankela, Mutongo TV, kumoa musikitini wa Machakos Prison. Chondeni wa kaunti ya Masako ni kana kumwana na mbua mbingi la yende kuwa na masilanga maingi kuswa kiwuku yanga likoni isi atala. Matungulo kaunti ni ya Masako yumo nini wa ndongo ya ala ingi mbungeni ya Masako. MCA Jackson Daka ni wenda enende mambe kwe kalava sana masilanga ivindani ye ya mbua. Daka ingi ni wakulia sei kuikidya kana maina ya kasiana sio kudenge ya masilanga. No kana kwe soveani ya na misio ya kiwu amwema enende ni makulia masilanga ama vikie kwidi wa mayiwa. Kana kwikiwa wiyo kuola thina wa kwisi ya mbanga ndaka otau ni wa makulia enende onde kuyumbani andini wa ivinda ya munyao matumie kiwu cha masilanga kwa ili ya maundu manima. Mwanikitu wa mavoku mangaliko onesi ya matungulu boni mutisia etu elesembe yake. Jackson Daka wetakana masilanga maingila menze tuisoni siatala mena kiukingi na kuithwa mema liku na vewalua seyo mwana enende makesu vena na masilanga ya na muno kuvetanga siana kula kui kiukingi. Be nitungianga imupea nundu ambwela yende isioni situ na itu nena neonje silanga wa kwa ndeto silanga ola tunabukuye na nitungia department ya kiwu mupea munene na nditungia ingi governor wa Masako mupea munene. Ini siendu imo katira tu apetukithisia mbungeni asiekika. Kila ndo kwa asia kisioni cha atala silanga ibo wa kwa ndeto tena silanga wa maluba usio kiwu to tena silanga wa kwa ndo usio kiwu to silanga imo katile inabukwewe alitunga ngai mopea ine akuwa ni mbua na siekiwu pawo na nonje ne bobe outlet ila yumalukete kiwu ndu silanga su almost we foot ko there almost 15 ko indi ni silanga molikunesa. Kila ndo kunanga na warning andikule akalima tala na baame so ni particularly mabetanga siana onando ima mambe kwebetanga silanga ndu na kiwu kinge Otauwe kule nende vindani kwende na kusuambanga siya kiuma ikaikale kula kwe kiwu na ingi otau kutete sialama kunikite ni ukono wa kiwu kuikirikana ni medho na mwikalo masio metelete kukwata mawikalo wangi. Kila kingi ndema kutange nundu wa sisya TV ni kila bandu bonde ni bethi wabe muisyo wala beusi wona mbua dhambi ya kana wethia usu ubingite ndukateto kila na hili chamuthia kamba maitu ni mukulia ivindani di yumu ila wewe mundu oka ukaje ne wese kwake athengia ni enose ukwa mutusi kwa kabindani ka nikenda ambe kwibetangana na mwisho wakibu ni mutu wa silanga ba kwa ndeto muimi oba kwa ndeto bene ngutunga mubea nundwa kila kinethiwe silanga ya mina kwinzwa itachona usia wacho ni kiwu kingi muno ona titi tatikone itina ya silanga kila kingi ndo no weta ni tukuwa kula bandu bonde kula kukua andu mayikwa muno na muno siana na lebi pa silanga kwa ndeto ni bato na kwisa kwithwa takuya kana nundu esilanga nendi kutiyondwe na atoya ibwa na iwo tukulia asia yo ndala mava stakeholders mamande undu meusubia siana wakati wa musimu wa mbuye nonene Enende mwiweta samene vusose ukwata kiucha kuende na mondo mane amumba ikulia mekiwe wiyo silangani uyu silangani alangi onde meisioni kwa ukanyono kanangi kumateza kuisuwena na mpanga na mono sesia na nini neki wune ni tutumia undu batone kanundu alati no kio sisya cha mina kuka itinonie kana ni kiwu titakamina tikapika mwiso wa kiwu kwa ni mubea muno kila kingi indo ila sietha itho baba kube siana ingi ngutungilela na atumia ni metha mesubite muno nundu kiwu ki mundu lika ndeyumia kila kingi ngukulia account even itona ikatwikia fence all around nundwa siana muno ila sioka uthamba ukesaithia ithamba no nginya ukethia niukia nundu kana alati utenete cia isye wise kwisa kwithia ilikapo nundwa ni fenced. Jackson Daka imenda nende kwikonya na maundu mane na muno ila kwene vinda ya munyao kwithia na masilanga onde na nthongo cionthe cia kiuni maitumia nesa isioni sio ila siende na kwailwa na ndiasyo silanga wa kwa ndeto nisiwe makoyo lakini mamba yakanona mambe kwania weze makoyo no maito tiyo ibando na ndikulia alame uko maite makoyo ondu kuno teiwa kuwa makoyo kuno teiwa kuwa makoyo wesobete na ende chamuthia ndiasyo kiwuyu kibo
ebinda ila kwitha kwambia kunyauka ningwenda nithi andu nao nima malikile nundu tikuna campaign ni sindu imwe ila matwetasia masilanga makatwitia malelo na sindu isu ni imwe kati ila twikite ko ngulia ekalima tala ward yutu yombani nundu sindu ila kati ila twetitie almost 55% ni ngune ko ni mukulia mwenda no support the county government na ndi mwida support mwenda na onanga support na bala muona bena mathina twende yana ukwatiania kigu kiki baba ni kingi muno na kikangala undu twasia kana makuyu ala mevo nundu no tikwata cia makuyu oyu o ala mevo lakini ni taile kwiki wa county makuyu ukesaithia no a sort of income na ni taile kwiki wa o mwako uyu ukesaithia itambia kuea makuyu nikienda ukesaithia ikigu kino ciao Kaunti ya Masako talanyeni toboni Mutesia. Chondeni wa kaunti ya Masako kumana na mbua mbingi la yende na ukusi wa kaunti ya Masako malelo maingi na maminete na kwa nangi kavyo na maundu mao kuima kwanza vyo undu ula utona kuidhi wa weo kuno munene kwa amani wa alame kuidhi wa maitambuka kundu na kundu ivindani ya usioka skulu midhanyani mivudho yokite uni kwa na KMCA wa wodi ya muvoti kima kimwe Joseph Mulinge ula wenda silikali ya kaunti ya Masako na ilaya kati ivadhe kinanduki mwana cha kusevu ya malelo alama endete maskulu ni mekivadho kanyo wodi ni sionde mwandiki wa mavoku makaunti ya Masako Daniel Mwangala nukunengelele mavoa swingi MCA wa muvote kima kimwe Joseph Mulinge na vilingo wa mavoni walesekana malelo maingi na maminete kwa nangi kauneti na wakwitha silikali ya kaunti ya Masako na masauvetie ndakulia thinosu thinikio kwa metoke nundu amani waingi ni mavani usioka skulu ni methani mbudho yukite nivalikilwe changamoto a very big disaster ibithanitie mbua nake ngai yauze mbua pyu mbua mbingi mbua tite mate matuko maingi tamikwata na mbua esu tese mbua yugire na wathimo no tumitazia miunda ni kucheyo kila kindu ithekazi tu ninzio lakini yaete mawana ngeko mama uthiuluko maitu nenye yundie dio kazo kwa department ya malelo ene ndi mama vote ke makimwe nimethi twe mai nena na kwa maimbe suba maimbe ya mheshimiwa tutethesie nundu nzia mbingi ni cia nangiwe ni mbua pi ona ingi ukethia services maundu ala mekwika ni ntamaungama kwa ngelekanio twinalelo umite from Kitui Road pale Kadumoni kwa Kathuli kuime kuini ndinena niyo na principal wa Mikuini Secondary School nuni ngathiye muno naambia mheshimiwa tisisio ndo tutona umatethesia nisisio ndo tutona umatethesia nundu ndesi nesa skulu cia bungwa cia na ila isomea Mikuini Secondary School na tundu tuise Mikuini Secondary School ni cia skulu yumite cia na kundu kwasa kuma Mombasa kuma Kajiado Ilobi na around the yani ilionene ambia eona bena thina nundu aciai mera matona obizia na school nimeona aciai ma alama umete icio cia kwanza mai plan ku shift cia na cio maitwa school ila ingi nibo wavinda nyunu walesekana malelo ala maendete skulu ni malitonewa mwana wambe na kuvathiwa Ilovia nikenda kwamba usowa na kunenga uthei amaniwa kutamboka maskulu ni vate kuthina ndanenga ngelekanio ya lelo la uendete skulu ni wa Mikuini ula wete tominite kwa nangika muno na ene ndi kulasimika kwithiwa kwisila kathiani ikenda moke musini wa Masako county government ya Masako naazia ni ngunia ya musio ni vukumie na grade malelo maingi muno pyu niongo makulazia nondo tikwenda kwa mundu mbua yue mazize ninzi ya miauti tona kwika either mobilize mbesa itengewe either ita special kit cia kuandress mawana ngeko manzi ya situ kula na we kwenda tulubati kula kwenda kukolokelwe kula kwenda kwikiwa malam kwa nangiwe mbua weza ithia kwa neneo banini kuitona kuvikika nikenda tikatethezi andu maitu ma Masako kumaumya mathinani yukwa ngelekanio ndinena nye namo andu ma Mikuini mambia yu metumia lelo wakathiyani mokite Masako nundu nzia nundu wakua
na mbua ya tuza ngalelo wethia kasilaika na ropyu ngali mkingalile tona kuvita ni ngali ilazi ya nene ilazi na ngali nini ta motorbike kila kiumini biba ingali tona uthimi kuini. Daniel Mwongela, Mutongoi TV, kuma vaaki makimwe kauntini ya Masaku. Nake muyumbe wa kiliombunge cha Matungulu Stephen Mutinda Mule ni wenda mateleva na atumiima malelo kwithi wa memetho na kuweka iki ya mathayo muisioni vindani kwina mbua mbingi. Mule ainena kuyanga likoni siasa ngani Matungulu awetaka na mbusi mbingi wivosi wa athioyu ni muisio kuyenethi na vaina kitumikiseo mateleva kulika kiuguni matasiaitie kindu kila kiende kuoneka isioni mbingi. Otau ni wathana kanandhini wa kiliombunge cha Matungulu kula malelo manangiwe ni mbua ni kuone wa oito mbua ya olekani kana kwa ilianzia ila ikuitwe ni kiugo. Kuli andu maitu mende me very careful nundua mafuriko ala maende mbua imbinge na kiwe kinge kuli asia hii ando ima siana mesube ane akiwu kila kiko na mbueno na ditungia ngai muvea nundu no ithie nende tunavoya mbua na tuya atavya mwei atuyesia milimita 10 milimita 5 milimita 20 kwa utu tungia ngai muvea nundu wa kutunenga mbua ye mumo mbua ye lukwata kilango li andu maitu na especially alame udhina metoka alame udhina isululu alame udhia mota wethi osi ubingite kana wethi achanda kibingite luke kuthia kiwuni kiwi kingi nikuita muno kiwi kia ketonywa na nthi yukitembete na malelo na ina na county commissioner Masaku nundu twethi andu mausie kiao ni chathi na twethi kiwu kikwete elaita wa mbingo ya kiao kikunova aute na yuni kwa tiondo mbua ya ua ejambe ya kulika chakeli nisikia cha ndumu ekienzekete enda ukuli aya nende mandumu alamu utume yake akimwenda mwe very careful nundu kia kiuke katika program ya kwa kia cheu ilale luende na kwa ula already ubikete mbe wa kwa mora na tafadhali tuisubiane na ya situ nundu already kiwu kila kiathi kiaoneka kumanye nasi yao na kiwu kila kiathi kinangwe nikiutethia wa muthuku kwa mundu yote ukutumia kiao chathi cha ilobi lelo akumatala ku ilobi na mundu yote ukutumia lelo akumatala ku ithika abika kiao ni cha athi ambe osisia kana kibo kana nikilumu kana triku waikeu kwa nikulia mataleba on them and me very careful amaikate nguwe kaliko nesu nundu kiwu kila kiathi kiaoneka kwa ngoli andu maitu mo meanesie mbua ya thela nitusio katwike assessment ya malelo ndu meanangikite na mbesa ila tu inasio sia kusovya malelo maitu milioni bagubi miongo thandatu na 5 tusi allocate twambo tungi ya malelo ala menda memanangi kumuno. Tuisongana mbele nake muyumbe wa kiliombunge cha Kaiti na Ulani Joshua Kimilo ni wenda serikali ya kati kuvatha ilo vyambe angesia kuthinikia maundu makonete malelo ndini wa kaunti ya Makueni kila kuetakana kaunti ine vikia kwithi wa ivathulilwa ilo vya ni ndini wa waki wa malelo na kuisianiwa na isio inge ilao kuetakana kaunti ila inge sina malelo masio na indi aine na ingine wakulia masteleva amedhiwe mengu no ivindani ya mbua livoti yake kale mchalo. Akinene mwe kwa imwe na kesa sakika vindane kalevi kete chathine kimwe cha mathiko kila kethe wa kuya Kalongo Kaiti muyumboni wawetakana serikali ni thitwe kiunya mwatho makosevya malelo Makueni kwa ivinda ya saa undulote thiawa akiongela kana undu nutumite lelo mbinge Makueni ikithukia kumano na mbua musevyo wa meo ni wenda serikali utenge kimanza kinene cha mbesa Makueni kuondwa malelo otondo yithitwe ikikanthini wa isio ilaingi. Tunauliza serikali kwa sababu vile barabara zetu zimeharibika. Kuna barabara yetu ya kutoka Sultanahmud to Kikoko
ambao ni barabara tumeongea kwa miaka mingi, lakini tunataka kuwauliza isikuwe tu ni kila wakati kusema watamaliza, tunaendelea na kukaa tukingojea. Makueni, kwa sababu tumeona hata katika ile budget inakuja, tumeona pesa ile imewekwa kidogo sana ni ya Ukambani. Tunauliza serikali kwa nini huku ndio barabara ni mbaya sana na ndio naweka pesa ile kidogo. Kwa hivyo tunataka serikali watuambie kama mambo ya shares wanaendelea nayo, watuambie sisi kama ni wa Kenya ama tuko wapi, kwa sababu hakuna haja tuone pesa nyingine, tuone billions ikiwekwa sehemu moja na sehemu zingine hakuna pesa inawekwa. Kwa hivyo sisi kama viongozi tunasema hiyo ni mbaya na ni aibu kwa serikali. Joshua Kimilo tauni wenda ene ndima kaiti na makuene yonde kwevathana na mbusi ila siende na kuvinga kumano na ambua nini ila yende no kusiwesio siki watkonya sia makueni kuwa kituma volesi yake kwa ndo mamusima alama na kuyoni wasi wa mwati nene Sultan Ahmud muthenyani wa mundi otalowando alama na kuye kumano na mbanga inu ukithike ya kenda. Hapa Makueni mvua imenyesha sana, na mimi nataka kuambia watu wetu kama vile tumeona watu tunapoteza watu wasiingie kwa maji. Jana tuliona vile tumepoteza watu hapa Kasikeu, watu kuingia kwa maji na wanaona maji ni mingi kwa mito. Tunataka kuuliza watu wetu waangalie, na kwa wakati huu saa hii tunaongea watu tunaendelea na kupoteza watu katika eneo letu. Kwa hivyo nauliza wananchi wasikie vile tunawaambia, wasikubali kukaribia maji kwa sababu ni vibaya sana. Mvua imenyesha, tunahitaji mvua, na badala ya mvua kukuja tukipoteza watu wetu, hiyo ni mbaya sana. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo. Ende livotisi yake Caleb Chalo itrandi ni wodhi umawito ambe tuisokethia tuithiwa na Mauvoo ange tukathivasa. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga. Ini sio thambia numba, ngathambia ona ikoni, ngathambia ona wenda ciana ithambie, no nitwe muthambia ona nguku, ona ng'ombe, ona macithia, kila kindu chonthe, ona kuo wendegwe, no thambia. Vai kindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani. Kuthama kasilia kamwe, ucio niguo mwambio ola museo. Nutaomeona tabateke. Esilia zinye mwolene maokama katika masilia 10. Maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe watu wawanevia. Tausi wana hithi bandu bateke ndua. Mama usiwe na pesa. Bajewi na kapointi. Ikana nake kamundie kaela no. Kamundie kale kaompita mundu. Saingi mundu novita cia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeea kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa. Otivo dhimbo kowe ninyone nikomie kowe ati magwa nedio mathiara ake mama wewe witwa akanite Kase tumwisinesa ni musoli na ni kamundu kamitulyo na kwichocha. Kase avikie vauata tuyawa mbuinzao ya yeneke. Kase niwonekie avilania mbia na vavindwa. Tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siaweyo va Mutongo TV ngwataneo ya Mukamba. Na udhochandini wa kilungu cha Dhambalala ndume numenete kukuthukiwa ni kiveti onatho mundu muka eana ni munene eana kiembe na mundu ume mebia no toothpick ekani tumiende twesu numenete kukuthukiwa ni mundu muka kilungu kila kikukia kila wathandatu kwambia saa 2:30 cia wiyo Edwa wikalatha yukwenda edwa ni mwitu muthenya mwoka twawa withie wiungua muome waku wiungua mundu na edwa walekilwe wika yundu kwenda ukathina ona ira ni kwaku kuna salute we mutambue tu ni kana kwithwa mugo ndini wa musi nundu no mena kulea kutambulika na mapinda mengi cyo kutumiwanda koa ni kana mumana eo chao wikala life with a control nunu na bakoi kale na control da yundu tonyeka ni kulechu itende yanso itonyeko
ndukende kwasya mwana nukomete na wewe umoka wewe umoka uthambe onde uyani mwitu awe ande wakomelelie mwana yonthe omituki ni mutanisia wambiye kwidepend na eba wisaki ukwenda ukaiya musubie na ndukamwelekanye nonge usungi woniye kuyanza ni mausuwisya uyu niwe atikoke musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa mavombe yange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Ngewa yaku ni avata. Vainge wanene muno kana nini muno. Ambizi ngewa yaku umunde kwa kuvingwa Absa One account na ujikwate usia wa kilungu cheko miyulu na kila mwaka kwisila mbesa ila wiyete accountini. Download app ya Absa Kenya nikenda uvingwe account. Absa, your story matters. Ni na udhote ngindi ni wa mesa ito ya mauvo. Tuisonga na mbeni kana nake munini wa gavana kauntini ya Mombasa na Ulani Francis Thoya ni wakuliene ndiala mena miako ilahi bakuwe na marelo kuikia mawala ni umemwanya kuikidhia kanave na mwana wa kiwu chambua kuvita isio nisu. Thoya ni wawetaka na kwa miako imwende wa malelo ni kuko dhodhe tenzia siku vingika ni kumana na kiwu kingi chambua ondo ula utumete enendime kumbilwa ni madhina kavindani kalame kutambuka isio nisi kivadhukanyo. Hainena itina wa kutambuka isioni kivadhukanyo lelo ni wanyali na ila susuite kiuo Thoya ni wawetaka na serikali ya kaunti ya Mombasa ni kuikia mawala ni umemwanya kukitana na mbanga siya kiuo kaunti ni kuzuia maji yasiende. Simeaona wenyewe yako pale. Kuna ukuta wa mchanga umewekwa pande hiyo. Nyuma yangu upande huu kuna mjengo wa kisasa unaokuja, hospitali inajengwa. Miaka ya nyuma kulikuwa kukinyesha sehemu hii hapa furiki. Na pakifurika baada ya masaa mawili matatu maji huwa yameenda. Ni wazi tunajionea hatari ya ujenzi, kujenga bila kuangalia mipangilio. So Quickmart ndo hiyo wamejenga pale. Zamani maji yalikuwa yakijaa sehemu hii yanaelekea huko, pamoja na hii inaitwa Krish Plaza. Zote hizi zilikuwa maeneo ya maji. Hapa pia ilikuwa ni maeneo ya maji. So haya matatizo ya kufurika kwa mji ni ya kujitakia. Ni ya kujitakia. They are purely man-made. So first things first. Tumeshaongea na huyu bwana mwenye jumba hili anayejenga, na tumemwambia achukue mikakati afungue haya maji yaingie huko. Akiwa hatafanya, sisi kama kaunti tutakuja kufungua, tuache maji yaende pale alikuwa anakwenda. The second part ni hapa pia tunakuja kuondoa hilo tope lote, maji yafuate mkondo wake. Kama ulijenga huko ndani ya njia ya maji, jipange. Manake Wakenya hiyo ndio lugha wanaelewa. Wakenya hawaelewi lugha nyingine, mpaka sasa ile ukitokea maji salawama ndo zinaanza. Kwa hivyo tumejionea hali vile ilivyo. So hii ndo hali kwa sasa hivi, hizi ndo sehemu ambazo tunaona matatizo, lakini ni swala kubwa la
mipangilio ya ujenzi. President William Ruto ina utanwiti na waandhi ya Zimbabwe kuweta kanani kumukwata babu mutongoi wangwata niyo ya azimiwa Kenya Raila Odinga ndini wa savali yake ya kukitia kivila cha mwene kivila wangata niyo ya andhi ilasi ilembeza ya Afrika kana EU Ruto ainena ndini wa Bulawanyo State House la niyo mawikaloma President wa andhi ya Zimbabwe na ulani Amason Mnangagwa ni wawetakana kukumena kwake kuidhiwa kwa iluni kuidhiwa ALE ni meki ya sahi ya kukwatiania kwa ili malelo uiti kisomo mugo utandithia biasala kati wa maundwangi. Your Excellency, Kenya is seeking Zimbabwe's support, having presented its candidate for the AU Commission Chair for 2025-2028 after the Africa Union Executive Council on the 15th of March this year unanimously adopted the decision that Eastern Africa region submit candidates for the AU chairperson. Kenya candidature is informed by the role that the country plays in enhancing our Pan-African agenda. I want to thank you, Mr. President, for your positive consideration of this matter, and I promise that we will work together towards a better Africa for all of us. Both in terms of connectivity, and our economies must begin to talk to each other before they talk to the economies of former colonial masters. We must have our economies talking to each other. Africa is so endowed with resources that if we collaborate, we can help each other develop with our own domestic resources. Yes, we may not have the global capital to do it. We may not have the technology and the skills. We don't need to invent the wheel. The first world is there. America is there. Europe is there. Many other developed countries are there. We can acquire those skills. Atongo ini makulu medhiwengeleka nionseo kwa amuikandhini wa kithito kiende cha serikali cha kukitana na unyui udhosia na biasala wanzo wa vingone Mungu. Musomi na mutaalamu maunduni mautongo indakitali Morris Wambua ni waweta kanansia iye itethesia vanene kuete muikiyo. Ndini wa moloto uwa serikali wa kuikia laisi uyanisio wa kampeni ya serikali na ila itongo uwe ni wa munini wa President Rigathi Gachagua mwandikitu wa Movoku makauntini ya Ilovi Benjamin Mwaka na Movu Asuka uliku. Dr. Morris Wambua no weta serikali thina wendi museo muno wa kutangia mamilioni mamwika kumambukini nthuku na utumi wanda wasia kumila na nivenda ndongo isithu musali no ambe kutwika moloto uno kana kuwekea vina mokoni mamwika mwingi na aba kwikundu kumwe and mile new set example to kulia tongo yo them set a good example kola kwe youth nikuza we say they are most of the atongo yamwe advocacy la igoni against drugs na against chuki na against bangi na against mukuka na against mila lakini we atongo yengi pio menyoke makasinda kala mundu ndoko the nange megwe kumyango ugethe no matukia levi no meko ya youth okay no meko ya youth mila no meko ya youth bangi no meko ya youth mekuka na ndi atongo yengi withio na magweto ya mekuka na ndo ithi ya magwete yu ona mutongo level ya MP level ya governor no ithi ya mutongo because no tono ya mukuka no tono ya mila no tono nywa ukikupinduka kethe kumyangwa they are not setting a good example kwa youth ito aine ni kanisa wa Redeemed Gospel Church Huruma ni vamu sinu Ilovi itino kuvika chathini cha kwikia ngovia ya uya mabishop makanisa o no weta usindi nthino akau wa kuminana na mboke nthuku ondu wena ndawasia kumila ni usindi kwa kila mwene nthi vala watungia ngatho atongoi alama tongoise musukuma uwevo mukawa munini wa musume Pastor Dorcas Rigathi kila kingi twakulinika na wese ya atongoi onthe kila bandu onthe na me kanisa ni mathukuma na atongoi ala masakwetwe ni bota miaka nane tukwenda wese ya ni ma advise atongoi ala masakwetwe kila bandu onthe kuma wardine kuma constituency ni na kuma county ni wese ya ni matwika ni mekele lezo kisio kwa youth especially bana wewa munini wa
muka deputy president anena kuhusu youth na drugs ko wi kulia kanisa elikelele nikana we say there na nena na tongo ila meboyu we say there youth yonde ya sobeka serikali isa kuda na agenda ya sobeka youth lakini we there namo andwala tunubite my laws of youth imbesa ila so of youth megera kwa katika olevi katika mikokani katika melani na maende ya kufacilitate kwa nange youth kabisa ukonya kanisa na utongoi niwalumilia nongi na utongoi wa kanisa witho mustali nombe kukelelia na kulonga serikali evindani kwina maumo maingi sektani kwa nyothivo ya uiti no kana kuikithia mwene nthi ndi watetheka haiweta ni lazima kanisa ukwatiani na serikali kumutethia mwene nthi atongo ime kanisa amathuko bemome na atongo yala elected nikiri kwitho yukwe mathina maingi ma society na ora kulinga na maandiko baingo usumbi onomuta na mwathani ko to expect usumbi ola wiko thiolo anthi with the winner than yala mena boto kuna mathini involve mai kwa siasa mai kwa batang kwa utongo uthima kanisa kana siasa mathi usiende kanisa ne mai ko ndino yonde ne kwa ndino itonda kana bare utongo we kanisa tu makulia atongo yonde mama kanisa with the ne mathukuma na atongo yala elected nundu kwe too many calamities na ila kutuna instances for example say corruption sia embezzlement of public funds atongo me kanisa meikakilia ni wakulengia atongo yi methia meyumbanite kwitikila ila meulungwa ukonya utongo yi muthuku serikali ni sionthe na muno ila enenthi mokilia wasya maunduni ma utongo yi wa ulusani na wanganganya no kana kusia wasyo wa ilovia sia mwene nthi ta yule kukuma report nthuku bita report line mwezi ama kuweni kana mbeza sio theni ndubi kuna mbeza ka withdraw wa necessarily na ukethia mbeza si tumika na ikuma basaries kuma mbeza kwa malelu kuma sia maskulu yani money is being squandered atongo yondo na lame kama mayelu ni ukile kila mundu ale kugla akekati akanena against na makata atongo yala masa kwetu mekalile bila wakati la mekalite vilingo wa mavoku wa musini wa Ilovi nito Benjamin na Mwaka kavindani ka amaniwa maende na kuyumbanisia kusioka maskuluni kwa tamu wa kele amuikambe wa ngili ina kumangalikoni sia kitwini mavikia kwithiwa maikwata mauta okuma kulakwi atongo ikivathukani okuma makanisa ni makatoleki diocese ni ya Kitui utongo ni wake Bishop Joseph Mwongela yuluwa muikalilewo maskuluni vamwe na udhuthio wa kutila itindo nthuku ukulio mwanivika General Reverend Father John Mwandi vala ainena na andiki mama ovo waweta umbano usu wina kilelo cha kwaka na kutungia muika ivindani methitwe memu vingoni mbewa kusiokithia maskulu valao na yo diocese ya Kitui ikotani ya miaka 60 kuma ya mbililwa valao weta kiu ikiutethesia amuika asu kuyana kimwekio mwandikitwa mavoku makauntini ya Kitui Onesmus Talo ndini wa umbanoso Tanzania kutethesia mweka kuyana na mwekio wa Kristo atongo mama kanisa makatoliki kuma diocese ya Kitui ne matwa isinda mukana amweka mbe wangili inya isio ni kipato kwenye akaunti ya Kitui kutani ya miaka 60 ya kuma diocese ya Kitui ambewa bala methwa menena mweka asu kumanenge mota kavindani kame umbanise kusioka maskulu ukolio womwa ne muthembi John Mwandi valina nandiki mama ovo itina wachathiki waweta kana diocese ya Kitui yakakino kana kutani ya miaka 60 kuma ya mbelelwa kelelo cha iseso yetu ethiwa nayo ni ya kutani ya miaka 60 ya kuma diocese yetu ya Kitui ya mbiwa tansia mwe ya kukilia mwikio kwa mwika na kumakathia maunduni ma kanisa nikana matonye kuyana meethianu kimwikio na meane meethianu motandu nikana methiwe meandu ma kwikwatwa kanisani misini kwa ndini yetu ya Kenya ingino weta ina nzimwe kutethesia mwika kwikala nthini wa Kristo na kumasomethia no kana kwivathana mitwe mithuku ileto na kwananga uni wo atini ka iseso ino ya kutania miaka 60 ningwendea kumwendea tutanu munene na kwithwa twikathia maundu ala mabangitwe ma kwendesia kukathia mwikio alafu tukamina mwaka mwiwe 12 nio tukethwa na activity ya mwisho ya kutania mwaka wa Jubilee muthembe ulongamia mwika diocese ni ya Kitui Charles Kimanga nwa kulia mwika kavindani kamende na kuyumbanisa kusioka maskulu makeke kivito masomo ni mono kana kwedia uni wo nwa kulia mwika kwendea na kwesuviana na sinu nzukilito na kululuticha uni wo na kuikia mwisoni ula wete kana mwika mama tukwani makwe kwatwa ni mele kwikale vinda yonthe mainengwa mota ndeto tuna mo anduba kibilo kibe ina manai muthumo kana holidays na undumwe message yetu ne kana basi oka skulu mai masomena sa makwiki ya bidii naende makwitha mena mwaka na maseo
tusikana mwika maitu nimo cha utongo wa uni nimo ene ndima uni ko olo nima kwenda kwitha me aseo me amwika no tuithia twina ene ndi aseo na yukite utu madanga cia pamwe na kisomo mende kwitha mena mwikalo museo tuwa alimu mo na kwithikisya na aseo mo ne kana matone kusoma nesa to mathutia kana mesuve na simbele tutonya kumana sibo ndawa cia kulevya na tau kutua mithuku kana mikande mithuku ya relationships ne kana matone kwikala me ndini wa mwikio na onde na metho kumangai apeana nesa. Dr. Vincent Munyoke wa ikundi ya kiserikali ya Vincent Munyoke Foundation na ola ni umwe kwete mboja thikicha amwika umete ketui cha uthiloni wasua ni wamenda amwika kwisuvia na kuosa matu ala mafikia kunengu ni athukumi amangai iweta kana ni mekwetu vanene ni misi yo vamwe na andu wa na with work yasiwa journeying together, sharing together in the name of the Eucharist. That was the theme. Wala tuomba niti amwika uma parishisyo nzesi ya kitu diocese thana no mungu we muthana munene muno wa mwika muthana ula twashia twatawa twewa wethila amwika twa lilikanyo kana nithia leaders nao ni twa lilikanyo kana nithia tongo mao na nithia twalete kula tuko hata parish yetu miaka yanayokita nitwa lilikanyo ta amwika miaka miongo ila parish ila diocese itwekethela isherekea 100 years amwika alamego mama kethela atumia mama kethela ibetisi ya kanisa ni mama kethela atumia makanisa ni mama kethela mabishop mapriest wethela udhude mwanone kumba kwa bishop wetu atukuleta mwika tuisovyo tuikala nesa tuikala metuwa mesio tuisoka skulu tuike viti masomoni asili skulu mabingo iwe tafadhali tutungesiana masomoni nesa tuisiombani nesa tuilikanyika na siye naone wako sovya na nemo leaders maone the youth are tomorrow's leaders. Tidivota Blingo Movo Mutongo TV kuma kaunti ya Kitui nita Onesmus Chalo. Muve mwana mundu Onesmus Chalo kuma kaunti ya Kitui ilivoti su yake tutandhini wa ujumo wito wake. Maovo maito vikia va Mutongo FM methi atuyumbanite tumalute matindie matone kwaku twina kithito utonyi na ukumba ula ukwendeka kwanwa maovo kula metha manikitwe wasia wa vilingi wa maovo wina wasia musanza mukuna mukelemu nokenda kuvikia onde alama tolonganile mutondoni wa umandhi na indi kwe mbua sua na itulumo na omo wa ilovia italo ya Mutongo FM niye kuambuanga itulumo isu kukwete ya maovo meo na mediomo twithiane kila muthenya ova Mutongo FM ngi uvuvia vilingi wa maovo nyanita wa Octobius mbili Mutongo FM ni watanio ya mukamba kithimi cha siasa kijisa kuungama katikati nonginya cheke ngaliko emwe kwikutetea chama na kuokea makanga liko yaku ile hatukukubaliana nukaweka wazi ni juu ya gharama ya maisha kwikuna kithui na ngathio nisio nthei umuthi nona president ula wiboetwa William Ruto we mwene itangazia kana ndimukuka kuungamana na Kalonzo nyumbani usiongeke okay. Si mimi nitashindana na Kalonzo. Huyu Kalonzo kweli mkiona na usumbio wibo yake kumi mabetio saa cionthe metha mamwingo yongi kumba wakete me na kulea balea wa mundu akanyenya muthanga. Nothing will come out of those talks is a waste of time. I am telling you as Deputy President of the Republic of Kenya. Tila isi kumanya ulokuweta uwo na ulokuweta ubungu nundu cionthe utabawa usiaitwe metho bate kuvenia. Ngiwena ya kutinda tueleti twaitie kopas ya indhei tigwo. Nenda urabia kana tuweka hatua adusumbikawa kuma wake imani kuma mwandani miaka yonthe tene na tene ginaela Yesu ukoka. Mundu kunene Kalonzo atuke president esi neza pi ukamba ni ono bobe mundu ngitambaki utamukunea kula abalokana kula yake Eliza ingi kikuchabika itano kaguma motiwe thidi ukwade yo ndeka tenda lukaika itenda lukita mikeke zokimandeka kwa
na kieni chungwa na katika Kenya Kwanza. Wai muthenya unomu Kalonzo waungamana ndeto yake akasia umundi niendete thebeni na akaungamana chua nena ekiangea ya Rivers. Atupangwitwi safari hii kusisi ote obanini ni wakuwa niwa ukwasi na waliku. So it's time we pulled back from Kalonzo. Let him walk alone. He wants to walk alone. These things are never given. They are grabbed. Mimi niko tayari tuwe na ofisi kubwa ya kiongozi wa upinzani, tuweke pesa ya serikali. Si kazi yetu ni kuwanyorosha. Uisua njukuzi ya mundu utakwene nonginya wikale uwitie muwi ndukese kuoneka ata ukwetie kuia siasane kila mundu akula siati ni ya kipo pai maitha ma Kilevi uteti nayo ni kendoye ikumbi yichao komana nake Erastus Kithuku Wanzomo kilungu ni cha ikumbi ya siasa kila wachumwa kwambi ya saitatu sio tuku pa Mutongoi TV na Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Niva Mutongoi FM tuyunengeleli mauvo tondu maketika maitu mwane andiki maitu mauvo kumandwani kivadhukanyo naende mavi kamesani tu ya mauvo tukamasunga tukamadhiana tuyunengeleli mema kele kunesa tuimanya kila kiende ukamba witu na nthionde nendhenu wa vilingi wa mauvo wena kwa Beti Wambua. Mutongoi FM ngwatanio ya Mukamba. Mutongoi FM ni ngwatanio ya Mukamba. Mowau maende maalukete na iwinda na nzebe. Kwi mowau alama etawe ni mawidhi luluko angi makakwatanua na ve ala mundu siawa namo. Kweli ve mowau matoneka mwini wa mundu ona mundu atwa wa sivitali. Kweli kwi wau weta wakuwawa. Kilungu cha uwiti nikilawa kwambilelia kwambia saile na nusu sia wiyo pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Kalibu ngende wa vilingi wa mauvo munini wa President Rigathi Gachagua ya serikali nene kukwatiani yanela akaunti Ilovi kwa ili ya musi munene wa ndi ya Kenya na ulauta ende nesa haini nandini wa chadhi cha umiata ikundi mwela aka chadhi kila chato iweki wanzani cha madhao cha Nyayo Stadium musini wa Ilovi. Gachagua ni wawetakana musi munene wa Ilovi ni wo udhiu wa ndi ya Kenya bala wawetakana ni wailete kuidhi wa uithukumwana ni meudhukumana Atongoi onde asakwe kukilia maundu makoneti maendeleo kwa mwenendi wa kaunti A na nikana ene iandaki vathukanyo magikavikie kwithiwa na wia wa kuvika musini wa Ilovi kwambia uthukumi wavo. Kama Rigathi Gachagua Deputy President, makazi yangu iko hapa Nairobi. Nilijenga boma langu mwaka wa 1993 hapo Lang'ata. Nimekaa hapo miaka yote. Biashara zangu zote siko hapa Nairobi. Majumba yangu ya kukodisha iko hapa Nairobi. Mimi ni stakeholder wa hii Nairobi. Na ndio tumeanza sasa kutaka kujua what is going in Nairobi. And I'm going to take keen interest of the political developments in this city. Kwa sababu Nairobi is the capital city of Kenya. It is a seat of government. It is a business center of Eastern Central Africa. Mambo ya Nairobi, rais na mimi lazima tuhakikishe inaendelea sawa sawa.
Na kwa hivyo mtakuwa sasa mtaanza kutuona, we are going to take a keen interest in the welfare and the developments of this city and its leadership. Nairobi is too important to be left just like that. The president and I will take a keen interest in what is going on, so that tupanga in Nairobi to make sure Nairobi we restore the glory of the city in the sun. Tuhakikishe ya kwamba watu ya Nairobi wanapata huduma zile ambaye zinatakikana. And we are going to do that not because we are voters here, but we are stakeholders here. We have homes here. Watoto wetu wamezaliwa kwa hii city, tumewalea hapa, mali yetu yote iko kwa hii jiji. We are stakeholders of this city. Na mambo Nairobi kienda sawa sawa, even ourselves we are happy. Tukiona haendi sawa sawa, lazima tutafanya kazi ya kurekebisha.